बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज बडोलेण्ड टुडे बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज होनो थाखाय आखायाव लादों। एमपि बिश्वजित दैमारि हाग्रामा महिलारिनि सायाव अजद दैखांदों। 17 बोसोर बिपिएफ खुंथायनि उनाव हाग्रामा महिलारिया 3,000 कोटी रांनि दाहार खालामलांबाय बिटिसि सरकारखौ। हाग्रामा महिलारिनि सायाव एमपि बिश्वजित दैमारिनि गोख्रों अजद। 3,000 कोटी रांनि दाहार खालामबाय हाग्रामा महिलारिया बिटिसिखौ। बे समाव बडोलेण्ड टुडे मोनसे बिग ब्रेकिं निउज होनो थाखाय आखायाव लादों। बिपिएफ एंगारनायनि गुबै जाहोनखौ बिथाङा फोरमायथिदों। थांनाय समफोराव बिटिसिआव जालांनाय बर' आरो अबर'नि जेंना आरो हा-हुनि जेंना बोस्रांनो गोसो गैयैखौ अजद दैखांदों एमपि बिश्वजित दैमारिया। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज बडोलेण्ड टुडेआ बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज होनो थाखाय आखायाव लादों। दले 3,000 कोटी टका धार करि थৈ एमपि बिश्वजित दैमारिनि हाग्रामा महिलारिखौ गाग्लोबनाय बिबुंथि। बिटिसि खुंथायनि मुङाव हाग्रामा महिलारिया 3,000 कोटी रांनि दाहार खालामलांबाय। बिश्वजित दैमारिया बिपिएफ दोलो नागारखांनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिनि सायाव। বড় অনাবরণ ইমান ইস্যু হওয়ার পিছতো মাটি বাড়ির ক্ষেত্ৰত কি হৈছে কি হোৱা নাই সেইটো ঠিক নকৰিলে আপুনি সেইটো সমৰ্থন কৰেনি? बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा बर' आरो अबर'नि जेंनाजों लोगोसे हा-हुनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होआखै होननानै बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ सोंखारिदों। जायनि थाखाय बिथाङा बिपिएफ दोलो नागारनांनायनि खोथाखौ फोरमायथिदों। 3,000 कोटी टका हाग्रामा ডাঙৰীয়াই যিটো এডভান্স খৰচা দেখুৱাই থৈ গ'ল সেইটো কি কৰিব? য'ত আমাৰ 650 সব নিয়মৰ ওপৰত যাব নোৱাৰে। আপোনাৰ বাজেট 650 কোটি, এই 650 কোটি 17 बोसोर खुंथाय गोहोआव थानानै हाग्रामा महिलारिया बाजेटनि गोबां गुन थाखा बाहायनायनि अजद दैखांदों। जायनि थाखाय आथिखालाव बिटिसि सरकारा 3,000 कोटी रांनि दाहार जानानै दङ। বিপিএফ দলে 3,000 কোটি টকা ধার কৰি থৈ দিলে। এইবিলাকে বড় অনাবৰণ ইমান ইস্যু হোৱাৰ পিছতো মাটি বাড়িৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে কি হোৱা নাই সেইটো ঠিক নকৰিলে আপুনি সেইটো সমৰ্থন কৰেনি? 3,000 কোটি টকা হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই যিটো এডভান্স খৰচা দেখুৱাই থৈ গ'ল সেইটো কি কৰিব? য'ত আমাৰ 650 সব নিয়মৰ ওপৰত যাব নোৱাৰে। আপোনাৰ বাজেট 650 কোটি, এই 650 বিপিএফ দলে 3,000 কোটি টকা ধার কৰি থৈ দিলে। এইবিলাকে বড় অনাবৰণ ইমান ইস্যু হোৱাৰ পিছতো মাটি বাড়িৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে কি হোৱা নাই সেইটো ঠিক নকৰিলে আপুনি সেইটো সমৰ্থন কৰেনি? 3,000 কোটি টকা হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই যিটো এডভান্স খৰচা দেখুৱাই থৈ গ'ল সেইটো কি কৰিব? য'ত আমাৰ 650 সব নিয়মৰ ওপৰত যাব নোৱাৰে। আপোনাৰ বাজেট 650 কোটি, এই 650 কোটি